Kani kedai All India Radio Shillong ke kubor ban puledo Richmond Karluki. Kimat bekongsan jong ke kubor mentaka step. Ya ke International Day of Cooperatives larake hnin kesngi hasatlak ke pertai. Ha Manipur ke jingdan ke bayap na ke jing tua khendau ke lakio sekalai pusaungut kat hadu hnin kesngi. Bat ke District Legal Services Authority West Garo Hills ke Lepnlong ya ke program pensngutho sepangkian hnin kesngi. Ke kubor ke babnia. Ya ka International Day of Cooperatives larake man lagasnem hagasing satjan menengkong jong unai tung. Mendagasnem ya kene kesngi larake henen kesngi ban penpau gejing no senyang jong gejing treki cooperative. Kani gejing rake ke petsngutu pat baru halor kumno ki cooperative ki train ke benta gejing kieu ke emlang salang kalariti bat kayo kokot. Kamat pedeng jong gejing rake ha barok ko ke perthai mentagasnem kadai ki cooperative kita ke perthai ke bakambha. La jutip ru ya kini kesngi kum ka co-ops day. Menteri Ketenat Cooperation ke India Amit Shah ulong bagi kooperatif kidai kirinsan bebahatam banwanra ya ki kampenroy haki liang baro. Ha Manipur ka jingdan ki bayap ha ki jingja tua kendo ha ke distrik noni kalakio sekalai psaungot ha ke balayo sei sa khatlai teli ki medyap hnen kesngi. Kani gejing tua khendau kala jaman ha kesngi balang bala suba bapalat prapau ngot ki brio bagentup ya sok pulai ngot kisipai ke territorial army bagila syatep ka khendau pelatua. Palat saus pangut ki brio na ke National Disaster Response Force, ke State Disaster Response Force, ke Tenat Pulit, ke Tenat Penlipding, ke Assam Rifles bat ki wei kiledan bentah ki kamman pelat im ya ki lanot. Kani ke kenhun pelat im kala penon kam de ki brio ngan ong biang. Kani ke kenhun pelat im kal penon kam de kikso balak ban susma bat ki through wall radar kamera. Menteri Rangba ke Jela Manipur UN Biren Singh ula kemi bha ya ke jinglet pelat im bat ke jinglong jingman. Ya palat cispa kendai punyo klur prapusau lak teligi dos jong ketika COVID-19 ladep ai hakari kat haduk mentah. Ki khubor nang ketenat kakot kakia ke sarkar preng ki yatho batang hnin ke sngiru la aitika syapalat kendai lak ngut ki brio. Ka jingdon ki bakot ni ke jingpang COVID-19 he India mentah kalong kendai pupra poin san sau na ke sispa. Ha kawai pat kaliang ha Meghalaya arp kendai ngut ki brio kili othamai ke jingpang COVID-19 hnin ke sngi. Bat dakini ka jingdon ki brio ke berangdon ni unu kunyang jingpang mentah kalong sispa ar ngut. Na kini ki arp kendai ngut ki bayok thamai arp nrungut ki dai tangna ke distrik East Khasi Hills. Keseng senrop lang jong kinoi kai ad hoc ha Meghalaya ke Federation of All School Teachers of Meghalaya Fastom henin kesngi kelarai ban beteng bet ke jing ki jong ki da ke basa ha surok kat ba ke sarkar kampat ai de jing tho ya ki jing kular bagla de penlong. La ban pen ken mau hang ni baka Fastom kelarai ban ap yaki lai teli ke jing yalang ka kenhun menteri ban pen benai ke jing pen kiu tulop yaki kumba la kular da menteri Rangba ke Jela. Hendrai wat hadin lai teli ke jingelang jengki kenhon menteri kani ke jengkular kam syim la urlong. Kumta kinohi kai ke la mi surok biang. Usumbot menteri Rangba ke Jela ba preston tensong ulo khot ekran kinohi kai bar ula kular da ka ktien ba ke sarkar kan sapen urlong bet yaki jengdawa. Bar ula kentu yaki bagen lit phai no shalayeng. Hendrai ke jingelang pat ba kinohi kai henin kesngi kalarai da ko begesur bakim shania asyo iki jengkular ke sarkar tang da ka ktien. Bat kilarai ban sa abed ha surok tadado ba ke sarkar kanda ai da ke jingtho ya ke jingkular. Kani ko kubor ka wan chapi nag All India Radio Shillong. Ka District Legal Services Authority West Garo Hills hapo ka Meghalaya State Legal Services Authority Shillong ringkat ke jinge trailang bat ki bor peniat district ka District Rural Development Agency ka tenat ka kot ka kya ka District Disability Resource Center ka tenat Social Welfare ka ICDS ka tenat ka rep karyang bat kiwe kila penlong ya kelempung ai jing sumar ka basisngi bat kum jo ya ka Legal Awareness Program ha sampal gre hapo ka Gambe Gre CNRD block henin kesngi ha gaba Chief Justice Kaying Shari Meghalaya High Court Justice Sanjeev Banerjee ulalong kongsan. Bat ki brio ki ban na kithan ki bamarjan, bat ki nokma, bat ki he na kitrat sarkar bopher ki le shim benta. Habakran na kini jingelang Chief Justice ulong ba kariti sensyari jong ke India kala ai hangi ya ki hok. Nrai kalong ke besngosi wat bawat hadien
Nyop san senam jong ke jingyo ek jinglat luoj. Ki brio kem pat tip ya laki hok. Badula pentip ba ka hok banyo ek ka hok banyo ek surap, ka hok banyo ya ke jing puli hado kat sau senam karta, ki ki hok ke bakong santam, rengkat bat ke jing sumar. Balulong badai ban ai kinesh ki brio. Ulong bagi brio kidei baniki na kabental lagi hok, bat kidei ban tip ba kidei ban yo ban lek men ye kini ki hok klem dadan ke jing peniaper. Ulong balada amdan ke jing buram ki kentai ke emlang salang kan omlong ke basyong suk. Justice HS Thangkeu ubri unong bishar jong kaying syari Meghalaya High Court habakran ke ke jing yalang. Ula pentip syapang ke jing temu jong ka Legal Services Authorities Act ka kendai spa prapunyo habat ula keren ru syapang ka hok banla banrat no ke jing dok bat syapang ki para legal volunteer. Ula pentip ru bagi dan gijing syakri jengkaan ki bam dan kamban siu haga bagi breu ki badai na ki kenhuan barang sadien jek emlang salang bagi la banyo. Ka seng kentai jong sen jantia nen kesngi kala penlong ya ka program penkop buram ha sen jantia hall ha kuala pati Shillong ban penkop buram ya ki kentai penar ki balapau bha jong kejela Meghalaya. Ukong san na kene ke jingyalang ulalong uba san bor sulai ubde menteri ketenat arts and culture ke jela Meghalaya. Ki kentai penar ke belasya penkup buram ha kene ke jingyalang ki kentup ya ikong Arvi Suchiang ibedi chief secretary ke jela Meghalaya, ikong Isa Wanda lalu ibedi ke deputy commissioner ke district East Khasi Hills, ikong Miniman lalu ibedi ke Nong Tho, bat ikong Trinity Sayo iblayo ke Kusnam Padma Shri. Ka East Khasi Hills District Level Inter-School Subroto Mukherjee Cup Football Tournament Arhajar Arpuar ya ka jingil akai semi final jong ki bahapo khat news nam karta la penlong henin kesngi. Ka St Anthony's Higher Secondary School kala penrem ya ka OM Roy Memorial Higher Secondary School da argol la kawai. Ka Umpernai Presbyterian Secondary School kala job akan ke jinga kop da ka penliam ka Shillong College Higher Secondary Section ha ka tie breaker da san gol lalai. Hadien babra arkenhuan Kim Shimlala ban penki jar. Baro ki kena senrang ke bahapo khat nyau senam karta ke lekun ha kamadan third ground ha polo. Ha ka wai pat kalyang ha ka jingkhun jo ki kenthai bahapo khat nyau senam karta. Ka Yorenghep Secondary School kala penliam ya ka First MLP Battalion Secondary School dalai gol la kawai. Bat ko umpo leo jingtip Higher Secondary School kala penliam ya ka tebe jingshai Secondary School dashigol la non. Baro ka jinghun jiki kenthai kilalong ha madan he ha maulai. Ha gawai pat kalyang ka jinghun ya ka final jong ki bahapo khat nyau senam karta bat ki bahapo khat sau senam karta on penlong lasai kesni ha kamadan third ground ha polo. Kawai ka trok jong ka Border Security Force BSF kabajukit ikisipai kalalet tenra ya ki babon ki kali ki bapenyeng haswa bakan kelabaji ha ka nakham bazar hatura henen ka step. Hagani ki jingja sangut ki breu kila mensau bat lapen kit eki sya ka hospital hatura banyo jing sumar. Kat kum ki khubor pulit letho bakani ka trok kadai jong ka 181 Battalion jong ka BSF. Ka tenat yadari ke India kala penbena baka tenat Army bat Navy kala sedang ya ka jing penrung kerteng banjet iki Agnivir hapo ka skim Agnipat. La ban penkemau hang ne bayaki Agnivir an penrung hapo ka Army Navy bat Air Force nagbenta sausnem. Hadin sausnem ya kumba arpsan nakispa naki on penrung kam haki regular kada kat kum ka jingla jongki ban pendep iki kendon. Ya ki batampat on ai da ka seva nidhi kaba khatwai hado khat arlak tengka. Kinyo ru iki skill certificate. La ban kedau hang ne bah ki sausnem bakin trei ki Agnivir kinyo ka jingseu balai pau hado sapo hajar tengka shibnai. Menteri kena akatanat puli putih ke Sarkar Pedeng Dr. Subhash Sarkar ulon poi ha Manipur nen ken opai sngi ha ka jingwan jngok basau sngi jung usha ka jela. Ha ka de jingwan jngok Dr. Subhash Sarkar unidan bentai ke jingyalang bat ki he jong skol ba Manipur bat unie keren bat ki kena puli. Bat katto ko kubor kalakut agan step ka balawan chapi nag All India Radio Shillong.
Ngipin kemau ipi ginong sngap bah kapor prabajing ini so abaga Delhi Station naga benta ke kubor hakaktin Hindi kaban bot aga kubor hakaktin Pareng hakapor prashteng. Ngipin kemau ipi ginong sngap bah kapor kendai bajing naga station penyo ya ke North East News. Kapor menta keladap Praduna San Minute.